Rushamiuru wa gavana wa Wambora ruhiuririo mundu wothe uri ugukorwo akirigithia kwa kumenya mitaratara ya thirikari ne erutite igi kurigiriria COVID-19 akimenyaga kana atakumenya. Ugo twechunge niguo ciana cietu na ciari yetu na arata yetu magunike natwe tugunikire vo. Koguo bara ya corona imeingia kabisa sasa. Akiaria hende ya uheani wa maski tanyihire 20,000 na sanitizers kuri muingi wa Embu na mafitha ogima wa mwiri, mutongoria uyu niacakaite muhuthio wa betie kwiyumiria gatagati-ini ka Akenya na aya ni gatagati-ini ga gicunji kinene kia Akenya aria mirimiruru ya COVID-19 itirira kinya meciria-ini mao. No kuma rintu kwambiria iria itagwa forced quarantine. Utimo rutonyete mbakomo ndikuria kiria no ni andares. Oguo nani makuya bana kwa korara monde. Zile sheria ambazo tumepewa tuzifuate, si manufaa ya rais wa Kenya wala manufaa ya waziri wa afya ama mimi na gavana hapa. Ni manufaa kwetu sote ili tuepuke ugonjwa. Gukiri uguo maabitha a borithi ni mathitwo kurumanira na andu muthemba uyu aria kwarukia maski kwao ni rugano, ngithi cia moko no undu wa mutugo na aria marerigithia ati matiuyu theru ni undu wa mwanya wikirirwo ihinda-ini riri. So kuanzia leo tutakuwa wakali kuhusiana na mambo ya kufuata sheria ili tuweke huu ugonjwa mbali na kaunti yetu na nchi yetu kwa jumla. Andu ta aya kaunti-ini ya Embu mariti magira kuigwo keheri-ini kia hinya kwa matuko 14 na mikawa-ini ya Camp David mwena wa Runyenjes na Whispering Hills ni kumwegwa kuria marigagwo keheri-ini na no marecoka kurikarika muhuko niguo kwirihira ngarama ya o muthenya. Ngiribotera Inooro TV. Jitago Julius Karithi wa Munene.